thir tu te in zawa in che bayule February ni som pathum khan kan state then om Manipura president rule puana ni ti kan ria Mizoram kan chanchi bul lian te ba ka national newspaper lian tak tak te pon anron publisha chu wang chonin he president rule hi enge ni a president rule puana ni in state a engtin nge state kha an omzel dan turang chi te le exam na ta na poimo thei tur te ron soi chwa a ron tarlan kan tum don ani president rule kan ti hi ama saberin soifia kan tumang state equal to council of minister headed by chief minister kan ti dekha centralin aron suspenda khang ho kha aron bana aron remove direct in central government thunwaya kha state kha anda chu president rule kan ti chu ani chu amma sabera president rule omjia chu centralin state thunai na kha aron suspenda kha state thunai na kha central kota atuluta direct control in state kha anomta chu president rule kan ti chu aron ni ta ni ani chuan president rule pon alo ni chuanin central in direct in aron rule anga president ayo in governor in thunai na engkim aron changanga council of minister anom to lo wangin secretary role IAS role kan ti ang chi ho khan administration kha anron chel to don minister anom to don lo kalaya kha president rule pon ani a thil omdana chu aron ni ta ni Manipur bi ka hian sangkhat zakwa somruk le pakwa avoi khat na tan sangkhat zakwa somruk le pakwa October ni somle pasaria avoi khat na tan Manipura president rule pon ani a tuna anron pon le February ni somle pathum 2025 kan te hi avoi som pakhat na aron ni ta a exam na ta na poimo thei chu khoi state te hian nge India rama state hian khoi state hian nge president rule an pon hnem ber kha anron zot thaya Manipur hi kan answer turani adot leya Manipur zoa aron ti chon UP kan ti hi aron ni bokang Manipur bi ka voice somle pakhat zet president rule pon ani to anile president rule chu India constitution article khoi engza mangin nge pon thei tia hi kan en lenga India constitution part 18 kan ti hnuaya hian president rule kan ti hi a oma article zathum somnga le parukna he president rule hi engtia pon thei nge kan ti chuan governor recommendation a zerin if he is satisfied that a situation has arisen in which government of the state cannot be carried on in accordance with the provision of constitution ina asoy angin kha state government kha an thai lo chuan ti chawani chu wang chon a ground to rei eng ma thil chiang tak constitution hian asoy lawa chu wang chon president rule hi constitution anga state an kal thai lovin ti chawi article 356 kan ti hian min hrila chu wang chuan president rule an pon dan tlang puya chuan India rama chon majority party rule chu enge omsia kan ti chu parliamentary form of government kan ti kha India raman manga majority na yapiang in sarkar nan changthin amara chu election alo oma anilopon sarkar kal tuang lai meka khanin majority nei thailawin hausa eng party ma in majority in siam thailawa kha state legislative assembly ka anlo tu soktani chu wang chonin majority nei nom lo chonin governor hian president ne na president rule puang turin a recommend thi no majority kan ti kha point number 1 point number 2 wa chon article 163 kan ti a hianin constitution in nge soi kan ti chuan there shall be council of minister headed by chief minister to aid and advise the governor khan state athuna ina aman donin council of minister headed by chief minister kan ti khan an puyangai an advise angin na thongai amar chu tuna kan Manipur khaisa hi chuan CM berhi abanga nile chungin athak tu turan nei lovani chu wang chorin CM omlo chonin automatic in council of minister kan ti te kha a dissolve ngala
CM if CM resigned or abanga CM post alo ro kan chuan automatic in council of minister kan ti kha a dissolve ve ngala thia ve ngalan ni chu wangchon article 163 there shall be council of minister ti laya council of minister CM ti te an thei lo wangin nililai manipura CM nei lawa an tak nuwa president rule kan ti kha manipura an puanga article 163 ina asoi hi constitution ina asoi hi an follow thei lo chu president rule upon thei na ground na khan constitution anga an lovin ti ani kha ani lopon article 365 point number 3 a chon article 365 kan ti hian enge soi kan ti chon state in central thu an zom du lo chuan or central ina ti tura pekte an lo zom du lo chuan president rule hi bon thayani ti kha aron soi boka so president rule bon na lai ber chu article 356 ania chon ground hrang atangin constitution ina asoi anga an lo chuan president rule hi bon thayani khalaya kha president rule pon thei da na chu aron ni ta he president rule an pon hian ni le kan fundamental right kan ti te high court thu nei na te hi adang la mem ti hi zo na thina president rule pon ani wangin fundamental right kan te hian pakhat ma ahong lo kan fundamental right hi pakhat ma ahong lo wa manipura khianin president rule pon ani wangin fundamental right basic right kan ti kha eng madang lam lo engke man la enjoy vek state high court kan ti pon thu nei na kha eng ma a hlo chuang lo he president rule kan soila hian pakhat soitel ngai chu Mizoram hi an ron ni ta Mizoram ma hian president rule pon ani veto em yes voyang zat nge voi thum chung ta chu engti kuma nge ama saberatan pucho chunga sarkar lai khan me ni som pakhat 1977 na an puanga avoid ni natan November ni som le pakhat 1978 an puang le chu PC sarkar lai brigadier ti sailawa sarkar khan avoi thum na tan sangkhat zakwa somriat le pariata MNF sarkar MLA pariat kan ti hauka anlung oi lawa chu wangchon majority nei thei talawa sangkhat zakwa somriat pariat September ni saria president rule Mizoram dale aron ni tani chu wangchon Mizoram apo president rule voi thum puana lo ni veto ti kha kan chin chia telang ani le president rule puana ni hian engtin nge parliament in ati ve ang president khan adu du dani na puang ringota parliament hianin ati ve to ra chu within 2 months ha president rule puana kha allow approve ngaya Lok Sabha kan ti le Rajya Sabha kan ti hianin an lo pom ve ngai with what majority kan ti chon simple majority in an lo approve ve ngai simple majority in Lok Sabha le Rajya Sabha in an lo pass ve bok chuan kha president rule kha tharuk chung adamang 6 month kan ti hi valid kha president rule kha an mangang ar ni le Rajya Sabha le Lok Sabha khan lo pass thai lo ta se in ti chuan an pass lo chuanin kha state ta khanin sarkar na changtu te khanin an ron take up le mai chu president rule kan ti chon suspension of state government executive te chau khani council of minister headed by chief minister kan ti kha suspend an ni an suspend na chan kha ground rang theya president ina apona kha Lok Sabha le Rajya Sabha in an pass pui lo chuan sarkar na changtu te khan an na khan ron chun zom leang ti na ni amar chu an lo pass sanga an lo pass ani chun 6 month kan ti kha avelitanga ti chuan 6 month chung hianin sarkar kan ti kha constitution angin akal thai lo chuan extend le thayani am chu extension kha parliament in approval kha an pek le thawangai simple majority in Lok Sabha le Rajya Sabha in anron ti le thawangaya another 6 month kan ti kha anron extend le ya hela hian limit kan ti kha umtani kum khat chung president rule an pon to chuan election commission te khan in thang na kan la nei thailowe an ram hila ral muang lowe ati chuan 3 years thing hi extend thayani kum khat nuwa po
president rule an la si chuan 3 years thleng hi extend thayania amaro chu eng state ma hi kumthum ayatam constitution hian continuous in president rule da aphallo kalai kha kan chin chiang khoi state ama continuous in 3 years ai ko president rule ada thailo kalai kha kan chin chiang ani le president rule an pona hi kota kan king thayem ti hi zo naron om thaya kota kan king thai judicial review om thaya chuta chon SR bomai case 1994 SR bomai case SR bomai kan ti hi tungai kan ti chon Karnataka chief minister thinani hepa hi janata dal party tanga sarkar na cheltunia MLA sompakwa in an chuasana majority nei loveti in governor in president hena reporta president rule kharon puang taringot mai sia chu wangchonin high court kala high court in adu angjong in raware lawa supreme court kha khe sakharon lota sangkhat zakwa sompole palia supreme court in a judgment aron siamta ka chu he president rule kanti manghian state thunai na hi indu du in nam thatura ni lo state is not subordinate to the center how to know hianin state hi a omlo india ram hi principle of federalism kanti kha division of power kanti kha arun mangtang kai ta he federal scheme kanti hi india rama basic structure ani e tin aron soya cho wangchon state thuna inate central thuna inate kanti hi division of power ani state hi central thun hoya direct in anomno cho wangchon in majority an nei lo ti awang ringota nam thlu ka hi athai lowa parliament in an approve ma lo chuan kha president rule kha an approve ma lo chuan state legislative assembly hi thia lo tur dissolve lo tur chu mai ba ka majority an nei lo ti kha house unproof na turte anilopon majority kan la nei ti unproof thai na tur hun in siam sak tur ani tin judgment kan ti kha aron siama he state thunai na federal structure or principle kan te hi division of power center le state ina kan thunai na hemi hi basic structure ani e india danpui kan in nga na ne ya chu wangchon state hi central thun hoya an ringot lo ti kha judgment aron siam ta chu wangchon in president rule an pona wangin manipur legislative assembly sang ni le somni pasari thleng dei turakhi ala dissolve lo within 2 months parliament in an lo approve chuan kha state ta khanin president rule kha tharuk chum an lamang chun zomang siaman nei thai lo chuan akpa nga yangin an kal le menga engma thil dang lama omlo chu wangchon in kan riat tura chu president rule ponani wang state legislative assembly kan ti kha thi ngalan nilo anile president rule kan ti hi engtika ange pon masak ber khoi state ange ni kan ti chuan sangkhat zakwa somale pakhata panjaba an cm gopi chand bargawa kan ti hi hepa hi congress cm ani amar chu congress chunga in muthiam lo na internal difference kan ti kha umawangin a step down na chowangchon president rule panjaba pon masak berani le khang hawa kha president rule atanga kan hriat tur ten ni